Narkıdan birinci atı örgün geliyor o şehirde olup. Buna bugün 600'ge çuqul adam oturasılar. Bunun da gün jakşıda tınçılık bolğany jakşıda. Bunu 600 adam bu şu o yerde plaşatda Leylin nestegen aylanıp qolaşıp yürgen özü jakşı bu, je. 300'den alıp koyup silajatım dep koyup oturgan jakşı bu. Şoň üçin tınçılık gerek eken. Biz jön ele şu bizdin sayasatçılardın jertibası bolar ekenmiz. Oşolardın kurbandygy bolar ekenmiz. Muna Aksyda kança bala öldü. Aprelde kança bala öldü. Minegi deputatların bir tuğan ölbeyt, toğuldum. Minegi ministrin akası ölbeyt, minegi ministrin göz. Yeminle karapayım eldi görüş gerek eken de yerde. Anam var, alar var, vaktılı hökmet var, oturup kaç gerek eken. Vaktılı hökmet emez, alar baktılı hökmet dep atalardı. Eşenesine var, oşunca adam ölüp bardı dağı, birden kiraslarını minip oturup kaldı. Anam daha geçe betin tam da uyalbay çıkıp alıp, men kızılın uram dep turat ya kalak dedi geldi. Gördünüz mü? 10 gramlık stakan var odasında. Şonçun toqçuluk bolsun dep dileýli, molçuluk bolsun dep dileýli. Qarısı bardın, ırısı var de, şul qarlarybız, atalarybız, apalarybız toyubuzdun, törübüzdün görkü bolmuşlar. Şu jalpaca şul konsertke kelgen har bir musulman pendesinin Allah dep attaganan kadamından gülbüsün deýli. Toylarymızlar, jakşylygyňızlar bolsun. Oşo jakşylygyňızlarda tegeden tik durup hizmet kılgandy. Allah Taala bizge nasip etsin deýli. Daha bir jolu hoş gelipsiler. Tamaşamyz bilen taýyş geliňizler. Жаңыл Құдайбергенова. Başaламан, başı var, ayağı жоқ бол öyle. Жанагы тупойду чакырчы. Жүрөт го жанагы. Министрдин жээнimин деп. Ошону ким жумуш калган өнөн? Ошо чакыр. Азыр ошо. Макул азыр. Кезден. Азыр адамдар эмне болуп баратабыз? Өзүм коркчу болдум. Кимдер менен иштеп атамай, адамдын өмүрү менен эч коркушпайт экен да. Андан дагы уверен, мен билемин, мен врачмын деп сүйлөгөндө жаныман түгүлдүм ай. Бетинин калыңдыгын көрсөңөр, анан нагылыгын көрсөңөр, ушунчалык африс адамды мен көргөн эмесмин. Саламатсыз, чакырдыңызбы? Чакырдым. Сен бул жерге келип иштегениңе канча болду өзү? Каерге, бергеби? 7-8 ай болуп калды, эмне болду? Айлык келдиби? Мурда эмне жумуш кылчу элең өзү? Я. Мурда эмне кызмат кылчу элең? Айылдабы врач болчумун. Врач белең? Ооба. Айылда 15-20 жыл врач болуп иштедим. Чүт эле главврач болоюн деп анан болбой калгам. Дагы главврачта болоюн деп болбой калдым эле? Ооба, жөн эле бу тайкен министр болуп калып анан мен биякта иштеп турганда шаарга жумушка келип ал дегенинен эле келип калдым, болбосо главврач болот. Мен сага кече айттым, делайте снимок малого таза деп, макулбу? Ооба, өзүңүз айттыңыз, эстесеңиз өзүңүз айттыңыз. Сен эмне кылдың? Не кылдым? Сен эмнеге барып алып санитарканын колунда тазикти сүрөткө тартып жүрөсүң? Ой, өзүңүз айттыңыз го, снимать малого таза дедиңиз, туурабы? Тупой, сен өзү малый... Эмне? Малый таза эмне экенин түшүнөсүңбү? Кантип түшүнбөйм, доктур болуп жүрүп ойлоном. Жанагы кайчы-пайчы салган тарелканы айтып атасызбы? Туй! Акбак, артурчу, мындай. Адамдын дене мүчөсүндөгү могул жерди малый таз дейт, эгер билсең. Ошентип эле анан кыргызчалар түшүндүрүп койбойсуз беле? Бизде айылда орусча сүйлөбөйт. Taz de bizde lığısı kişini aydet. Jön ele jaşına kale kırgızçale göçügün tart desen tartam da. Kopru. 4-cü palatada kargan kişi jatat. Ağa 70 жаштагы карган кемпир келсе, аны эмне кылып чыгасың я? Пациентке ошондой мамиле кыл деп сага ким айтты? Ал чал өзү айтты мага, өзү арстанды. Эмне деп арстанды? Айланайым балам, жаш кезимдеги жабышкан бала жанымды ачытып бүттү деп айтты. Адамдын жанын аялдан башка ким ачытмак эле? Çıksam kempiri turgan eken, dağ açıtkanı gelgen eken deyip, bar get deyip getirirdim.
алдыға ақ халатты қантип уялбай киіп жүресің я? Между прочим, уялғаныман араң киіп жүрем. Мына уялғаным. Мұның да женский екен, мына топшысы бияғында. 7-8 ай болды келгеніме, бір нормальный халат беріп қойбайсыңар. Мен саған айтпадым, бірінші палатаға барып свеча қой деп. Ова, бардым. Анан? Бардым, айланайын құдай. Бардым. Свечаны көтеріп алып, ошол бірінші палатаға бардым. Барсам, действительно свет жоқ екен. Өстері свеча қойып отырыптыр. Бұлардықы бар екен дедім де кетіп қалдым қайры. Ошо палатада жатқан больнойлардан сұрасаң, бардым, көрді мені. Ақмақ, мен саға больнойдың өзіне свеча қой дедім, өзіне. Ошо ентіп айтпайды біліңі. Ошо құшыншасы шүрміне керек. Азыр деле қоп қоймады. Свечаны қойып тұрғанан жандырып қойайын бүгін. Мен сені кече қаяққа жібердім еле? Кече мен сені роддомға барып жардам беріп қойғыла. Біреу толғатып келіптір дедім, тура ма? Мен саға адамша сұрандым. Мен де адамша бардым. Заведующий өзі айтып атқан екен. Барып қойайын де уялғанман араң бардым. Ато бізде аял төріп атқанда еркек кішіне үстіне киргізбейді. Сіздің тіліңізді алып барып уялып араң тұрдым мұндай қылып. Сен не үшін барып алып телефоныңан окей Google аялдыған тип түрөтөт дейсің, я? Анан кимден сұрайын, я? Google'дан башқа ким чынын айтат азыр? Азыр чын сүйлеген, ашық сүйлеген ешкім жоқ. Ақсақалыңды айтпайды ашығын, көксақалыңды айтпайды, білсе дағы наоборотынан айтат келіп. Азыр Google'дан башқа ешкім кішенгенге болбайды. Білесің бе, ал келін сенден қорыққаннан үшті туып жіберттір, үшті. Узиде бірділі көрсеткен ақмақ. Самый главное, менден төреген жоқ та, турау. Не ол түрі, сүйінші ақшасын алат, ашқа тойған бар, басқа тойған жоқ. Екінші палатада жана орыс соқыр чалдым не қылдың, я? Не қылып мен? Ошай не қылдың деп атам? Айланайын. Мұншақ мен нақалсың, я? Апса, қырғыз өлген тұрбай бұшы. Бірінің қылғанын бірі жақтырбай еле, бірі жағынан чұқылап тұрат тұрбай. Ал орысшаның өзі шақырды, жана көзі көрбеген соқыр бұл. Çakırdı, barsam ayttı. Balam beni Svet'e alıp çık dedi. Ben cetelep alıp çıktım. Bizde iki yerde Svet güyüp atadı. Koridorda anan Lesnisa'da. Ayttım, kaysıl Svet'e desem öz ayttı. Natot Svet dedi. Cetelep kırışağa çıkarıp koydum. Ne, sekirip ettirme. Akmak, gözü görmegenden de kulap ketet de kulap. Atayla bile sekirdi boş gerek öyle. Az olsa etaştan sekirgendi moğda kılıba çıkmayayım ben. 5. palataдағы çal жылаңаç kaçıp kettir uktun mu adam? Soğumaz mı nege? Emnege? Senden korkkandan da janalgıçtay bolup ele jandarında tursan. Kaçan kaçıp kettin? Al paraliç emes böyle. Oşonu aytıp atpayım boşonu. Paraliç neme senden korkkandan kaçıp ketip atpayım. Ayıkkan turbayım bende. Tuğanları bir demet iştep gitti. Kardiyologiyada orus kempirdi kim öldürdü? Antı atma. Benim kişi ötürgüs kılma taspa. Antı atma. Allah vergen candı, Allah özü aladı. Karaçı, spokojno aytıp. Al kempir, orus kempir be. Al özeli öldü beçere. Özülem ne görüp kalat? Pırçinası yok. Aylan ayın kuday, barsam kıynalı atıptır özü. Özü sıradı, balam, menin yaşoğuma kança kaldı dedi. Men ayttım, 1-2 saat dedim. 2 saatka jetpeli sırazele öldü. Anam? Anamı ne kılmak edem anan, ölgen kişine. Taşkaga salып alıp o morgka apardım. Bilesizde bizde morgda da o orun yok da gelip. Türtüyüp alıp barıp turup anaki morgdun ortasına barganda bir aktı göste ketken koridor var go. O şerge apardım dağı, onda oturuştu koyup turup, kempirde jaşına kayırıp oturuşup koydum. Emnege oturgusasın ölgen kişine ya? Anan jerge tiştap koyun bu, yaylanayın kuday. Ağa tuğanı gelse cep koymayın bu hızı çoğalıp. Bunu bile jerge tiştap koydum artık. Oturgustum dağı mınday kılıp. Oturgusturup koluna mınday bıçaktı karmatıp koydum. Bıçaktı niye karmattın bıçaktı? Tuğanları aytkan da ertemden erterak çıkarıp berip koygula dep akçasını berip ketken. Bizde ölüktü de satıp alattı. Anan sütmet ekspert gelip ertemden temsile bıçağını izlep yüzü örbesini adatınca dep kempirde oturuzup bıçaktı mınday kılıp karmatıp koydum.
Акмак, анан? Анан эрте менен эрте уборщица келиптир. Келип анан пол жууп атабы, мынтип жууп атат, система болуп бирөө отурат. Мындай кылып жууп келип отурса, бут турат кичилеп. Көтөр бутуңу дейт. Десе тиги көтөрбөйт. Көтөрбөйсүңбү деп мындай караса, элестесиз тиги кеп минтип отуруп бычак менен. Бир бакырды дейт, ошо моюнча эле тынчыпыр. Акмак. Анан? Анан кароолчу келиптир. Элестесин кароолчу келиптир. Келсе моргтун ичи ачык. Жым-жырт. Мне валя болуп кетти, мынтип бараса как раз бурчта уборщица жатат, орус кемпир мындай кылып турат. Ушу сайган аткан экен деп ойлогонго багыш. Чуркап барып эле бакырып кучактап жыгылган экен, бычак муну ерине килиптир. Ай, кароолчуну ким сайды, ким сайып атат? Кароолчуну эч ким сайган жок. Чуркап барып орус кемпирди кучактап жыгылганда бычак кирип кетип атпайбы? Ошон үчүн кан жайылып жатпайбы? Кемпирдин өзүнө киргенде анча кан акпайт эле да, өлгөн кишиден кан акмак беле. Анан? Анан эмне болду? Эс алып айтайынчы кишине. Анан судмед эксперт келиптир. Келсе морг ачык. Жылаң ачыда жатат, кийимчерде жатат. Минтип барып караса эле кароолчу жатат, уборщица жатат. Бир бакырды дейт. Ал өзү эле мурда жүрөгү ооруп жүргөн деп атышат го. Акмак, главврачты ким чакырды, главврачты? Главврачты эч ким чакырган жок. Главврач бечара өзү ошо текшерип келип калган го дейт. Главврач өзү ким экенин билесиңби өзү? Билем, биздин главврачпы. Ошо биздин главврач менин күйөөм болуп атпайбы, менин күйөөм? Сону. Ай жана биздин главврач сиздин күйөөңүзбү? Билбеп азыр угуп атам. Арты кайрылуу болсун. Оозуга таш. Ал тирүү эле. Жиндиканага алып кетти. Ошо скорый алып кетти деп айтышты да. Жакшы болгон турбайбы? Сага эмнеге жакшы болот? Мага эмнеге жакшы болмок, сага жакшы болот. Мага эмнеге жакшы болот? Күйөөсү өлүп калган дегенден көрө жиндиканада жатат деген жакшы. Акмак, ушунчалык эме. Сен өзү ант бердиң беле, я? Кимге? Мен ант бермек түгүл, вообще эч кимге обещать этип көргөн киши эмесмин мен. Сен ант бергенде мени баягы 2013-жылкы тополоңдо Атабейтте ант бергендерге окшоштуруп атасың. Алардын арасында мен жок болчумун. Алар башкалар алар. Алардын жарымысы качып жүрөт, жарымысы түрмөгө кирди. Кудай буйруса жакында жарымысы да кирет деп атышат. Сен ушунча эле тупойсуңбу же афристсиңби же наглыйсыңбы билбейм. Мен сага айтып жатам, Гиппократтын антын бердиң беле, Гиппократтын? Мен Гиппократыңы да билбейм, демократыңы да билбейм мен таны. Мен вообще саясат боюнча түшүнүгүм жок мен. Акмак, сен билесиңби? 6 кишинин убалына калып атасың, 6 кишинин. 6 кишинин. 6 кишинин убалы уктатпайт сени. 6 киши 86 киши эмес да. 86 кишinin ölümüne sebepkar болгон афристер деле жүрөт азыр жадырап жайнап эле. Ошо афристерди ошо 86 кишинин арбагы бир күн аларды урат. Урбайт, урса эмгиче урбайт беле я. Урса ошолор ошончо байыйбы я. Урбайт. Алардыкы эмес самолет менен келип сүскөндөрдүкү урбай атат анан. Жөн али берип чуркап жүргөндөрдү урмак беле. Урбайт ал арба курат деген калп экен ал. Арба курат дегенден көрө свет менен ойнобо тез урат деп айтсаң чындыкка жакыныраак. Сен мындай адамсың өзү. Мындай концада концов бирдеме ойлоносуңбу мындай бирдемени ойлонуп атасыңбы мындай адам катары? Ойлонуп атам, мен деле адаммын, мен деле жөнө турган жокмун. Ойлонуп атам мен дагы. Эмнени ойлонуп атасың? Айтчы. Ойлонуп атам, айтып атпайсызбы? Күйөөм ооруп атат деп атасыз. Мен де ойлонуп атам. Өзү главврач болсо, кадыр барктуу киши болсо, уй сойгонубуз уят го дейм, жылкы эле соебуз го. Ты достал уже, ненормальный уже. Абдулла Иманкулов, Жаңыл Кудайбергенов калчалар мен.
Abdullah İmankulov Respublikasının emgek singirgen artisti kutuktap koysanızlar orada kayıpsızda. Abdullah'ka emgek singirgen nam algandan beri eldir suyunu atır, жақшы oldur nam alıp kaldı dep. Sizler suyungönüzдөр menен men korkup atam şu nam algandan beri. Sebebi bizdin çoğlar öleyin degende ölgöndöйүн berçelen namda. Uşul nam algandan beri günde tünü iki mal girip tınşap çıkam demelip atabı toktap kaldı o da o şeyde. Şunday ayakaylar olsun menen. Şunday ayakaylar menen sahnalaş bolup kalanlarınızga şükür kiçinem de görçelen bulardı. Daha kana жүрүшөт. Bular meni kemlaham tengele kemlaham naşım berip atadi bu yıl. Ömürler uzun basın. Tamaşalaş bulasın. Yapam dedi. Tamaşa bak. Bular o. Bular da 4 kampedin başını yemeğe gitmek bular. Çocuklar. Барыңыздарды ошо майрамыңыздар менен куттуктап, мен өзүмдүн дагы бир жаңы ырымды аткарып берейин. Бул ырдын аты M+A. Эмне үчүн мындай жаздыңыз дейт. Баягы жаш мезгилибизде дуалдарга жазып койчу элек, сүйгөн кызыбыздын атын айта албай, же барып өзүн айта албай, дуалга M+A деп туруп, анан кийин бул жагына сүйүү деп жазып коет элек. Ошондой жазылган ыр, бунун текстин жазган белгилүү жакшынакай бир китеп, жакында китеби чыкты. Бир акын бала жазган, Мелис Маматжанов деген бир жаш баланын тексти. Анда эмесе ушул жаңырымды кабыл алып коюңуздар. M+A. Uyandım
Және сіздерге өзіңіздер білген бір шаңғырақ ырымдарды да берейін, майрамдағыдай маңай болсын. Арабандық сұлуға деген ырымды қойыңыздар. Шаңды қол жағып қоштап тұрамыз.